Kaseng samla lower lumparing, kum kadak kajengken mau iet yu samla lead nang remdor S Khongwir, kalapan long ya ka men's double badminton tournament, kabalastang nado ka arpuwe tarik urisau arhajar arpulai, bat kabalapan kutno henen kasngi, kata ka arpusau tarik urisau arhajar arpulai. Sabu perateli ki tim kilawan banyak shimbenta hakate ka tournament, ya ka final kabala penyelek kai hakas ngikut, layo rajing job the uragul and partner, haka baki layo ban korea ka song pisa ka bakatwe hajar tingka, lembat ka trophy, bat ya ka runners up layo the uyuris imli and partner, kibala yo trophy, bat ya ka song pisa ka bah nriu hajar tingka. Kajingnya dari beta joki batnga kalong kapayajan hadu katata ba ilalong kum siparalok kane thare kadi kanuksa ba ngin sedang banyaj kata kanti ka ba pernai ngasimru yu kakabu hakane kasngi ba ngai president joka badminton association idon langne habang apai shopo asam ngapek kum kini ki tournament ka ba dei pada daka benta volleyball bagi khot kelas sedang Sausnem Menshwa Apo Asam Bakikot Yakaga Brahmaputra Volleyball Championship Mentau Snem kelas sedang biang kadiga season 4 kei kajing jikwa ai jimbut jonga ya pi samla kalongka kane kajing senang jong pi kala kan long kebaret ndre da pi minot ilong kita ki ba ai men sim kane kajing ya le kai ne kane ka tournament ka ba penya jong pi kanum kut tang hang ne asnong adong ndre kan kring Yaki pajba, yaki samla, jong kastit ke jongi bat lesi suki kanang pur rang pur. Badai kaneka tournament ngapa ban sngolem syapi bangai ka kompenya joki kalong ke ike ka ba hadu katata kala ra eka habo ka season 4 menta kala long ka ba jok hadu katata kanika volleyball ka sedang haba ex captain joke India Abhijit Bhattacharya dan makala ula seng bat pen ya kanika volleyball championship habau snowdon kata kajingi wala ula shongthai ula di ex captain juga volleyball India ri uyalam nanti bat kata kajingi lakai kamkut tangkumne haki profesional ri u ai lat yaki snong ki baret ki barya ki villages uai mensim badu ailat iki kun samla ban yelekai
ya kata ka sports ka ba empada pau than hadu kata ta hat kapor bat mentah akan ka season 4 keleng gendong kontrot jong asam kiladon ki participant bat kinong yale badai kadai ka jingya minut bat ka jingya trailang joki bat ka bastunat kalong ba ya kane ka tournament kamya de ka donation ne de ka sponsorship ndrai ka yan de ka system ka ba ki fi own ya ka team pilaban thiet ya ka team lingba ka wei ka website ka jongki bat ngaru kani ka season ka ba 4 number 4 ngaladon ka team kani ka di ka second season banga thiet team kalong khatsau hajar tingka si team demut fi odok ya ka team hatakar kom fi odok ya ka team fi pen KM fi ailat kita ki shnong ki baduk ban penyat kom kita ka tournament bat ka bastunan nan ong bi omdei tang lapo ri India baru hui ka perthai ki odok ki player wat ki ba businessman ki baheru ki don ki odok light team south team kalong ki ka ba ka proses bat ka diga dedication baki shim baki laban penolong hadu kata